Hagomba gupfa bangana iki kugira ngo Amerika n'Uburayi bihagarike gufasha Perezida Tshisekedi? Uyu ni umutwe w'inkuru w'ikinyamakuru The Guardian. Mu nkuru ndende y'iki kinyamakuru, umwanditsi atangira yerekana uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iyi si ya rurema ari igihugu gikize bihambaye ku mutungo kamere, ariko igitangaje kikaba ari igihugu gikennye ku isi. The Guardian ivuga ko ubutegetsi buriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamunzwe na ruswa ku rwego rwo hejuru. Ibi byose ngo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birabizi, ariko bikabirenza ingohe, ahubwo bigakomeza gushyigikira Perezida Tshisekedi unaherutse gutorerwa manda ya kabiri. Ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga 20. Ubundi ngo hari hagiye no kuzashyirwaho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwihariye rwashyiriweho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwagombaga kuburanisha abagira uruhare mu byaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu muri kiriya gihugu. Icyakora uyu mugambi ngo waje kwitambikwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. The Guardian ivuga ko Amerika ikomeje kuryama kuri Tshisekedi, agakomeza guhabwa amamiliyaridi y'amadolari y'inkunga n'inguzanyo z'amahanga, nyamara abaturage be bakarenga bagakomeza gutindahara. Raporo ya Banki y'Isi igaragaza ko 73% by'abakongomani batungwa n'amafaranga atagera ku idolari. Ni mu gihe umuryango w'abibumbye ugaragaza ko miliyoni 26 z'abakongomani batabona ibyo kubatunga bihagije, ibituma n'impfu ziterwa n'imirire mibi ziyongera. Gusesagura imari y'igihugu nabyo ngo ni ibintu byabaye umuco karande mu butegetsi bwa Tshisekedi. The Guardian iti nubwo ntawe uzi amafaranga nyirizina Perezidansi ya Tshisekedi ikoresha buri kwezi, ariko hari amakuru agaragaza ko nko mu kwezi kwa Gicurasi 2022 konyine ibiro bya Perezida Tshisekedi byakoresheje miliyoni 41 z'amadolari muri uko kwezi konyine. Ayo ni amafaranga akubye inshuro 5 akoreshwa na Perezidansi y'Ubufaransa ku kwezi. Kuba Amerika ikomeje kunamba kuri Tshisekedi ntabwo ngo ari urukundo imufitiye, ahubwo nawe ngo hari ibyo yayemereye, birimo ko agiye kwirukana Abashinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro bagenzuraga. Ibi yemereye Amerika kandi ngo ni nabyo byatumye agororerwa amatora aheruka ku itariki 20 Ukuboza umwaka ushize. Iki kinyamakuru kivuga ko hari abasirikare bakuru muri Kongo bafatiwe ibihano na Loni n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko Tshisekedi ararenga abazamura mu ntera. Ibi ngo yabikoze mu rwego rwo kubashimisha no kubiyegereza. Ibi byose Amerika n'Uburayi ngo barabizi, ariko babirengeje ingohe. The Guardian ivuga ko intambara ya FARDC na M23 yatumye ibintu birushaho kumera nabi, aho abakongomani basaga miliyoni 7 ubu bavuye mu byabo ndetse ubuzima bwabo bukaba buri mu kaga. The Guardian igaragaza ko amatora aheruka yasize Tshisekedi atorewe manda ya kabiri, Amerika nayo ngo birabizi neza nubwo yabaye nk'ibyirengagiza. Kuba amatora ataranyuze mu mucyo kandi ngo bishobora gutuma icyuka cya politike kirushaho kuba kibi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. The Guardian bikabishingira ku kuba hari umutwe w'abarwanyi uherutse gushingwa witwa Alliance Fleuve Congo, ndetse uyu mutwe ukaba warifatanyije n'umutwe wa M23, kandi ngo gahunda yabo bikaba bigaragara ko ari ugufata umujyi wa Goma, nyuma bakerekeza i Kinshasa gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi.